Recently, the Dalloi Elaka Jowai Ma Puramon Kynjing, along with the Deputy Commissioner Southwest Garo Hills, Rgh Gideon Kharmawphlang, had released a documentary film entitled Thymmei, Tynre, Tyllong, or The Origin, The Essence, The Source, at the 17th gathering or Lympung Khynnah Seng Khasi, Raij at Krang Village. The film has been conceptualized and captured into 4 parts that relate to the origin of the Khasi people, their religious belief, human relationships, and the essence of their culture through sacred stories of U Lum Sohpetbneng, U Lum Diengiei, Khraw Jutang, and Mynsiem Ksiar. It may be reminded that in 2021, the documentary film was initially titled Hok Ka Shi Kyntien. However, with passage of time and in-depth research had provided insight into the origin of the Hynniewtrep Hynniawasa and the beginning of life on earth. This therefore led to the change in title to Thymmei, Tynre, Tyllong, or The Origin, The Essence, The Source, to further add to the stories or khanatang already included in the original research. This film can be viewed through the Seng Kmie YouTube channel. Kita terlai, kita terlong, jom kita orang beliau jungi, seni seperti, hangni pioi mentah sebut bah, dengan buktian, yang ini ka jiplai dengan film berlengkap, insya Allah dari interesa jungi, nasa itu Rgh Gideon Kharmawphlang, ibadah DC, jom ka Deputy Commisioner, jom ka District Ampati, but di Presiden Chongihi ibadairu Dalloi Elaka Jowai. Kini ka film ka pelat nuta lingba YouTube juga Seng ka ngilak pelat Mynsiem Ksiar ring la yo la ben pha shu ya kini ka film dah ka ba ben rap lang ki benta ki scene so Thymmei di ngilak jer ka tang Thymmei ru ya ka Thymmei, Tynre, Tyllong. Nama film kedai sepang. Thymmei wan long brio man brio, song blay. Tynre juga long brio hok man blay sat. Tyllong berkuat bersuba. Juga jenglong kerpang berbun rekam. Hynniewtrep Hynniawasa. Film kekuat ban penpau suka pertai. Thymmei juga perkhidmatan juga Khasi, lengba ki khanatang, khamtang, pangsan, khanatang Sohpetbneng. But la persang ru ban pensyai ke benta jung Lum Diengiei, bat kadan ru ka khanatang sepang ke jenglet syau yang Mynsiem Ksiar, dah lembut lembiang akram lewat datang. Di yakni ka film ila pen wonder halor ki jing tho baila lumi ma sumar seng sawian ti happen aku blai namar ngatrai asim kumbar sun house nam on lum kini ki jing te pen wonder apo ka dor jong ki power ti fin yo slow ya ka sur jong ki ba sumar ki September ki dei jong ki parar yu sang jungi ki ngak kentop lang kat bala berpenyet tek song penyet teli kon yam tri yam Khasi ba kani ka film nganget ba kana Mynsiem omtang ngi tamba ya ki weiru ba ngak kentu fi baro ban kumba ila kerpa di basuk ba pinya perpriang lam ba ki wei omtang mangi ki para yam Tynre ba ki weiru ki sultu kecing koridor kecing ya kecing jeliu juga perkhat perdan kesan perkhat niam kalau syah kan nuksa ke pertai yang ngets kam pasyan ke pertai kasa itu syah ya kan ni
Kamaulanai jungi juga pertai berkowe. Kalau ke jamir ke kemen punya reportan ni punya pelat ya kan ya sauran lain hal ni apa YouTube channel ya dai ya Tynre le jauh jungi te nak lihat Lympung Khynnah Nutrisiona tak Rgh Susarong mengenai kublai iba hamar Seng Kharmar iba trista ni iba ki natrai nuksna macam ni ke film jadi trista mina dan berpoi hadu ni ke tinta ke hadu nyo ya pelai akan ni ke Lympung khanyo jo pi kinare ngai ba kane ke Lympung i Tynre je pelai jo ni ru keladai keladai ke kham compare kham Kongsan kalau spesial mak te pareng ba nilala berpoi hadu ni ko maka hai kini khanyo senam jial ti jungi ko keseng jok kia jok ni Lympung aku play kerpang ni mahamar mo ni la tresitom bentar penet mensa yang di stul jauh ha hakadur jauh ke video bagi tim kita esio ha anda pilapai dari video pilot sekuat banlan esio baca itu banlan mo esio pidan bok bang po jang pi dan sibol ni ustaz di Shillong ikon ke beri jauh yang skum kibri benar betul ikle jadi inyam baca yang bang asyam singai benar ni ba Gideon ni beni non trade cirhem jang dalam pun kena Seiñ lain ini lagi kordan away kordan sikaway kordan karpa bidang trade dalam pun kena unta pilih kilo ngaruh apa bangang nang trade sedang trade pun kena asli mungsar ye ngaran bau unta lalu Dalloi try le pi ngas job yang dengan ambil le Jasio hibaro akwa pilih kai di Krang Village kata di start ba jing e jing champang ya kan yang burkom tapi yo di start piklet ya kan yang burkom Tyllong jubri bahasa yo play Jasio berarti buku apa asal yo play berarti TV ini lo paham pi mau kenal bahaya ngah apa piot ya tu perlu badan tam sio makin pokir biar ya Pak Ahmad badan lah sio di trade kam ba ni ro dan bawan dan kemudian pulut kepon wayo play ba ai ro ke hat ko play muncul ya sekian tapi nang lah sio kan nang perlu di Krang jangan not Bakum jo login pokit biang ye kalau ye loksen jompi kibala nos nim sibon dengan benta Lympung Kynjing Seiñ lai nyai kmi lenti ba kumba Lympung Kynjing Seiñ lai berkuat bentei ya ki heparit long sembai je riu ki long chang sembai bla ben sei sibon ki so dan ni sibon ki notoi ikmi lenti lemba ki kam ba jompi kin ai sibon ki notoi ya ki sembai ki bang milari la suma lemba ki heparit akan Seiñ prepare